Lakini kitu cha pili ni mambo madogo yote yanatutengenezea uvumilivu. Inahitaji uvumilivu kulifanya jambo dogo kukua mpaka kufikia ustahimilivu wake. Inahitaji uvumilivu kulitoa jengo kuanzia msingi kulifikisha mpaka utimilifu wake. Inatengeneza uvumilivu. Uvumilivu unajengwa na pale ambapo mtu analitengeneza jambo dogo kuanzia kwenye udogo wake, kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye level ya mwisho ya jambo lake. Kwa hiyo watu wengi ambao tunadharau mambo madogo, tunadharau au tunakosa ule uvumilivu wa kufikia mambo makubwa. Ukitaka kujua sababu ya kwa nini mtu hana uvumilivu, mtu yote kwenye maisha ambaye hana uvumilivu hajawahi kuchua au kuvumilia jambo dogo kulitengeneza kuwa jambo kubwa. Kila jambo kubwa linaanza na jambo dogo chini yake. Kumbuka, ukikutana na shamba ambalo limejaa mazao, kila zao unalojilijua wewe iliwahi kutokea na mbegu ndogo sana. Kila mbegu unapoiona mbegu moja ya harage ni shamba kubwa sana ambalo limejaa maharage, lakini ile mbegu uvumilivu wake pamoja na kufanyiwa mambo kadha wa kadha ndio unaoitengeneza kuwa na matokeo fulani.